na mwakwa baby medidi afia amankwa tamaklo na wochi ye din komo pa wa enene de dikan wutie don't worry ne mum channel nso se adware de kosi fia de bia no 5 minutes wo bedwam ye din komo hwe apomoden na wochi mu ya kasa fa protect our little lungs enkra no se de feed wo mo no ehun komo an ye di enye problem se wan tie info medwada bepemele uko Facebook/Adom TV obetimi atie ana uko YouTube Adom TV tube nso a obetimi ahwe ewo ho beni oba Grace ena edin komo registered nurse wo piku ena na wotwi mu ama no ho kwan a oni edin komo sa oba ena nso ye nurse ne mu akwaba edase enti se ye mofra ne mfidi wo mu ye na koyi ye sa problem ba mu a complications we who say na for treatment mostly no ube hono na ewu aba because ufidi no sania akwasha na hero na mframa ne entu onya mframa na eye den ya obewu nanti we ne se bia me fidi akra enne me fidi no me hu se afa ne hwenim ne hu me na anye yi papa nye so serious ne metwa so na nye nyina ya dade ache maybe a watching na 2 days later na ko feed no na eno so me force feed no na no so bia fifi ni hwini na ne home no enye yi eno na menye concern ana say the first day a me hu say me feed me ba fifi ni hwini ne home ne nche da nye papa na e ho na say me ye concern advice ni say wo hu say ne home ne nye papa no fa ne bra e bia nya wo feed no endorse ne kogu ho okay wo de ne ba ne ye hwe no a eno nia wo se ne ya ma no till say obeba later no na akodu etru a aha ne ahrawa na ma wenya yarewa foforo e wo na ahrawa oh sir say ya anye careful enu sutimi obetumi akonya aspiration pneumonia benya pneumonia akamu nti better say obeba no mbehwe say obetwa x-ray a no metwa na wa hwe nia obeye aduane amede ma na anye ye na hu ahwe nyina bam because when aspiration pneumonia na oba do ye labs ne stand mani na hwe ne ekoso nti obi betimi aba just feeding na anya problem yetimi e ma no hoto no ana yes I would be bad admission for days and a month so depending on nia ekoso no ene ehu treatment ayeye obi betumi aba with obe check akra obi betumi aba within weeks na ho beto no na wakofie okay wow the complication ni be so wanye careful a uba ni tumi free uba na free mu so a ubewie twe na wenya ahrawa ho yarewa bebre for that simple wanye lucky so uba no ebedu baby o say ye de ne to life support so eno no say eno no sa no ye de tube be hye wenum na ye akoshe wo ahrawa nim na ye de machine esusuti machine no na ebe home aboa wo because I say untumi home yi so machine no na eboa wo ma wa home sisana ewom se nkura de but ewo age limit bi e ho de do ho ma wonya akura bi like you can still protect your lungs nkola na de age bia young from 0 to 18 years ejuma e wa ha ni se wontumi home a hanom na obepie yan ejuma no se wontumi home yi na obehia life support ya da se ya wie pa na wochwa ya de nti bo dawro no a kire ye final message me final message ne se ye ma me mo ye grandmothers ni ye papa no pamocho ye fidi nkola na mama ye very careful but so me manage ane keke no akọ ebe retire no na edin sensen bebre na bleach ne nyama ne so aye digu bottles mu transparent bottles mu no pamocho my enjoy okay yeah that say Madam Grace Kwam ye registered nurse wo piku ye pediatric intensive care unit wo kolebu na wochi mu wapoa ye se ye protect ye manketwa de kosi impani mu no wo mo lungs no ho de na ade be protect aduane a wo feed no force no wa me a wa me wanze ne ebro wo mo sa ka ho ene onya fe krampo de ye be sa hwe na ka ho ade na aduane no wa fe hu ni se ho ka ya ye bi oh rade
ehu ye mobo menim se nene na wotwe yi nkomo a wotienti o de wonye obasa enti na wotwe besim se nkwa hoden wo ho a ye behia na mom enko endpoint ho na infections hawadwen oba kono nko check ma free mema no so prostate ye nko Daniel ene sian unyina monko ye moye mranti a mosiso emma prostate nche no ansana cancer mfa no ho madimo ansana wa russia causes ye meda pikufo ase Dr. Jimaima nyamisha woni team ni nyane Wendy boate ma nyamisha mo da se ne nkwa hoden wo ho a ebesehia